Syair-syair dilantunkan oleh sang juru kawi, penonton berdatangan hingga desak-desakan. Tarian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Turunlah sang sintren yang muda belia, terikat tali sampai ujung kaki. Mata terpejam, sadarkan diri dalam lingkaran kain menutupi. Tambah-tambah power, isi dan kekusan. Hari kebul-kebul, wong nonton daripada kumpul. Tambah-tambah power, isi dan kekusan. Hari kebul-kebul, wong nonton daripada kumpul. Gamelan terus menggema, asap kemenyan sebagai tumpah. Juru kawi membaca mantra, sintren bangunnya dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat sintren datang. Kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Sintren pun terus menari, tabuhan mengiringi. Irama silih berganti, lalu sintren mulai menjadi. Tatkala dilempar dengan uang logam, sintren pun terhenyak, lalu jatuh pingsan. Mengapa? Kenapa? Aku juga tak tahu. Yang tahu hanyalah yang jadi sintren itu. Mungkinkah sang sintren kekuatan terhenti, sang pawang berdoa, lalu sintren menyanyi. Tambah power, isi dandang kukusan. Ari kebul-kebul, wong nontone pada kumpul. Kembang Atlantik dituku di seberang kanan. Kartini dirantai, sang rantai aran matranan. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kebul-kebul, wong nonton daripada kumpul. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kebul-kebul, wong nonton daripada kumpul. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kebul-kebul, wong nonton daripada kumpul. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kebul-kebul, wong nonton daripada kumpul. Saha, saha, saha.